الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن في مدرسة الرسول الأعظم نقصو هرمي لكل يمتروم صلى الله عليه وسلم وهرمو أمر شزنجيما وهرز زمبي موضوع يهات يهوسك وللو وإسلام وتكوفو أماني جو يهانيو دو أمر شزنجيما وهرز زمبي وهرمي القرآن نيزمه سبحانه وتعالى حصيف وأمة وكسلمون همبوك كنتم خير أمة نيني أمة الإسلام نيندو أمة بورا وهرمز أمم كاوندو زاتولا وهرمو ندم أخرجت للناس كاوندو ما تولا وهرمو ندم رنزي آدم عليه السلام حتى وصيلي وأمة وميسون دو أمة ومتروم عليه الصلاة والسلام نيندو أمة بورا السبب إندي تأمرون بالمعروف نيو أمرشان زنجيما وتنهون عن المنكر مهرزان زنبي يصف يهو إسلام وهرزان زنبي وأمرشان زنجيما يودي مانا ومبو إسلام أما إما يهودي وأمرشان زنبي وهرزان زنجيما بين يهام مدو إسلام إكاها فنجيما غينا ثواب ekaha azimia yafanya njema ngena thawabu ekaha azimia yafanya ndongombi kajazifanya katwanzishwa maasi amaze umamizavira ekawa fanya nayi wohanzishwa maasi ekawa azimia ufanya nayi wohanzishwa maasi kinyume ya hedini ya Kiislamu yode maana Mwenyezi Mungu amboka kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah baada butena wa ummawunu nyuamini Mungu ngwebano amrishana njema na uharaza nambi zikansi darajanga enogo ya halani Mtume sallallahu alayhi wasallam haruma hadithi ya bashalani Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala man ra'a minkum munkara فليغيره بيدي فإن لم يستطع فبلساني وإن لم يستطع فبقلبي وذلك أضعف الإيمان أنيني وإسلام أنيني مؤمنين مشباب ونوم مشباب ونواشي امتوم وهاتم متوم صلى الله عليه وسلم وانزاني واتو mtukufu mjamalifu mwinyi utukufu ikao Mwenyezi Mungu hamtukuza hamba ukaya wa amrisha njema na uharaza nambi iyo nde sifa ya sifilwa wa umma wunu hata wamba womwema ikawa wanadamu wakosa uamrishana njema wakosa uamrishana ezilo na maana warende hawandu wakimsajaja abo umma kauti bora wa umma kauti na maana owandu wajihunda wadahozima gebido wa amrishana njema owandu wajihundao haruma biro nzima gebido wa amrishane zenjema owandu waundao walo haruma nzima bahanu bazima gebidiwe na mruye shelezize mwananya Mwenyezi Mungu ya mweshelezize ukaba nungujo kahufa yode nukta ya ndani Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu hakana mruyado por Umar ibn Muhajir hatum amrisha ndongouka ekauni wono usiku titehe haku tuonambia ukango Jehufa tuonambia kalima hii hauka enamru wanzo ya ziyedega za maasi mruto dome sheleziza hohufa basi mtume hakaurifundisa harambia ukaya enu jona ndongo mbina ziharaze homhon iyo nde serikali wao ndo wafaume wa miji wao ndo wafaume wa miraya wao ndo wandu wakadha wamilikio zemvuza hemi hono ngwajo amrisha zendongombi ani ngwajo haraza zendongombi hemi hono yao wafaume wa miji wafaume wa miraya wafaume wa bavu ye maraisi wa zisiwa ye raisi wa daula wandu ikaule lo bimaana ngwaoneze mamlaka ikaule lungwende sawensi mfano hamande zensi za kiafrika zinu nezensi za azi ikawa wahea na makungumanyo na mikonsi idhan makungumanyo yalona mvu ondo wa haki warumie mihono ya hawa wa haraze zembi lebange livurao harme michi lebange livurao o haruma zelotel
zemvinyo zino lwawo owandu wenyi zensi waundo wabulie misajejai shansi ekanganzo iziye mvinyo yohuisiya yokagiziwa ekansi nganzo iziye bange wouliziya ranzindo haruma zeporo za hao shaikale salinjiyo haruma ensi zendogo izo nrabo kwa na ushini shaizo ndezensi wagizao amma mengoni mwe misiba ya zensi za kiafrika za hatu zinu nezensi za Europe owenji waulime mas bangelo ulima yabo owandu wajoshida waharaze zendogo hizo ngebidowa zizi owanadamu wakufanya zemasi hizo hamado wakuvura bange wawuzingiiza wafanya lushamba uduru wapata mbomba wadouzingi ani udozunguli ya turu yaonde hali wakufanya emasi owandu wajoshida waziye ndongo hizo abonge bido warumieni hono wazizie ili uadilifu weneye ili ya maisha mema ya ho waislamu yake haruma utulivu ngariwo nawe mahaya mwiso ino wandu wenji ngwa wajufumo ebale sababu ndini wala mabangemana yani walandu walewa wareme sindanu za drog eyabo waongo wajukufanywaje owandu waloneze mamlaka ngebido waziye sindanu hizo zitirema wandu haurumiye mihono ya hao ngebido waziye sindanu hizo zisinjie uharumazensi ngebido waziye na uza ulevi hizo zisinjie ekaze nyile vizizilo o ususu zilo o mafia uzilo o ukatili uzilo o wanadamu waeshiha sitaro harumeme lao yabo automatic o wanadamu warede hawema ekale limbaba ulo dahon nguswali yamdadika tu swali o wanakwa tu swali yani kabati nongo za khair zifanya hao dahoni mzaze ngusaidi yozembi idhan yabo kabana upangi hawana walona maana yonde maana kaulelo al ummu mzaze hiya al madrasatu al ula yudili kulli handani kupanga mwanadamu yonde maana konga nzo wanadamu welewe ya ukaya iyo dezilo wajib emihono irumilo nukto ya bili fa in lam yastati fa bilisani ya utujo shinda ya amrisha zenjema ya haraza zembi homhono na zambi ilo ndele funvu la bakisha ya matalabatul ilmi la bakisha ya mafundi kwa joham shasingarele wawoka ekale lo wandu wamba shawenye miji kwa tuhanza kazi na ubadili zinongo zinu na zike wadhuka owenye miji owenye miraya waundo walo na fursa ya ushinda watangaze ezijohamba ne maulama lelonga sinama imamu wane basu harumwe dunia imamu Shafi imamu Malik Ahmad ibn Hanbal Abu Hanifa imamu wao zifikira zao zibaki ngazirumilwao sababu waundu wafaume wawarumilia zinyifaume zao nezemali zao zendongo imafundi wala wahamba zibakisha zanziwa zitangaziwa ngazionesi wao haina babana jabo yakanga boma imam Hamad Daud Dhahiri ikaona fulani na fulani na Ibn Rushdi kwa jajo urende hama imam sababu za fikra zao kazi jaunda wafaume kazi jaunda wandu wazishangiria abagabo lelo bimaana emafundi le fursa ya hao ya uamrisha zenjema na uharaza zembi kwa una nukta nzima ndo hamba wazambe uwenye miji wazirenge wazitenziana nukta ya raru ikao nde ibao mnashitrioi yani umkonti unu ndo koza hero mwanama Islamu kena uonesa ukakwelinga wena iman wa utourumia mihono utourumia olime hatero hautokoza al-imanu bid'un imani nungiona mafungu menji mengo mfukare no mweja au mengo mirandero no mweja a'laha idaraja yahe iman قول لا إله إلا الله محمد رسول الله لقول Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya baukaya لا إله إلا الله محمد رسول الله قول يونde قول ikawa yonde de kalima ya juju harma iman dum ruhamba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wa adnaha idaraja yantin ya imani imatatul adha ani tariq dum ruto wazitabu nezenkudi zilo harma yanziya yabo wondo la ukawole obi maana habironziani haundubwe habironziani haundumri habironziani haundugo nyisamivu baada hapo hairengeza idhan abugabo lele kakujarumia umhono
kujarumia wa ulime kujakoza heroho abo kutina indushambao iman abange abo mimi ngamjiparo na upara uwando walo hormemich na upara wanadamu walo haina babahanu wadunge umwendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam wadunge sira ya mtume wadunge za jana mtume hukamtume ambaye laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mwenyezi Mungu anambia ukamtume husoni mwanyu yoe picha na mlirenge mrumie. Basi mtume haamrisha njema hulime haamrisha njema homhono haamrisha njema heroho yabo ndo udunga haina mzima harumasi konti mzima ujauri wasulisha ekale lo waislamu kwa tu wafikiani nzia nzima mwendo mzima wadungana ili waamrishe njema waharaze zembi yabo zintiza hao zirende hanti za misajaja zirende hanti zitona direksio zirende hanti zitona mpango abo iyo khasara ya kalantiza ulezi ujao do wamba Mwenyezi Mungu insha Allah wa ulezi wa hatu wadoishia njema na uzidunga wa wanawasha wa Kiislamu wastehi omwendo wa Kiislamu wanaume wa Kiislamu wajipukane hauka wanawashe wajirendo wanaume yao makosa wanaume wajirendo wanawashe yao makosa izo kazi rendwa wa ukafiri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawalaani wanaume wajirendo wanawashe nano wanawashe wajirendo wanaume zendogo zinu na zamba wanaume watia wezi puli na waziye wanaashe wajifanyao hama wanaume na waziye ekakweli ngwanzao wamba wa Waislamu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Washirizi watukufu wahe Bonelagri ngasina mpango muhimu ikawo ngojokodo henda ngojokodo dunga haruma ye Bonelagri haina mfumbili wahe الأستاذ fundi watu Muhammad Bakri Muallim abo rikahu testeri wone hali yeswaijao shangaromba Mwenyezi Mungu insha Allah haina dimanche ri mdunge mbavi makalima ya fundi watu Allah ya Mwenyezi Mungu na mrehemu ya jokodo riwone sabanu ze dimanche insha Allah Ta'ala mpango muhimu mpango waladhi mwikao si sonti pia haina mnru ya sheleye fundi watu Muhammad Bakri Muallim Aba Lubna. Mwenyezi Mungu nijalie ya mrehemu wa bahanu yaliyo mke hawinji mjemdo dunga za darasa za almarhum Muhammad Bakri Muallim Aba Lubna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.